ikaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twashyize amavi ku butaka kugira ngo dukomeze gukurikiranira hafi akantu ku kandi. Reka mbabwire ko tugiye kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu bisa n'ibiri kwerekeza habi. Ndaza kubinjiza muri Uvira. Iyi Uvira tuvuga muri Kivu y'Amajyepfo yamaze kwinjirwamo n'igisirikare cya Afurika y'Epfo cyakomeje kurunda intwaro ziremereye cyane muri Uvira. Uraza kumenya byinshi bigendanye n'iyi nkuru, ariko kandi buretse ibyo hari agahinda n'imibabaro bikomeje kumvikanira muri Minembwe. Birasa naho ibintu byongeye kuba bibi ku baturage b'abanyamurenge bari Minembwe, bigendanye n'amakuru asohotse mu bitangazamakuru bifite ba undercover muri twirwaneho bikomeje gusohora article zikomeye. Buretse ibyo ndababwiza ukuri ko turaza kwinjira Masisi, aho inyeshyamba zatangiye kwataka abaturage bakaba bari gutabaza umutwe w'intare za Sarambwe ngo zize gutanga umusada w'ingenzi. Mwese reka mbaye ikaze kuri izi page z'ingenzi, page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbere ya byose kandi reka mbanze mbabwire umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, International Criminal Court, Karim Khan yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze yemeza ubushake bw'ibiro by'ubushinjacyaha mu gukomeza iperereza ku byaha byakozwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinjacyaha ateganya guhura n'abayobozi ba leta ya Kongo Kinshasa, MONUSCO, abahohotewe ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu miryango itegamiye kuri leta. Ariko kandi ni nako kandi ku rundi ruhande hari amakuru y'ingenzi yatugezeho mu kanya gato gashize yagiraga ati: ubu tuvugana drone ya FRDC iri muri Minembwe hejuru, aho iri kuzenguruka ari nako igerageza kurasa mu bice bituwemo n'abasivile cyane. Iyi drone imaze kurasa gace kitwa Nyarukoja ndetse na Ilundu ahazwi nko kwa Buhimba, kandi drone nubu iracyari muri Minembwe ishaka abo yakwica. Iyi drone niyo yishe General Makanika, nubu iracyashaka andi marasi mena. Intare za Sarambwe icyo zisabwa no guha twirwaneho uburyo bwo kuba bakwirinda ibitero by'izi drone. Intare za Sarambwe zifite ubushobozi bwo kurasa bene izi drone, rero hakenewe umusada wazo kugira ngo barengere abanyamurenge bari mu bice biri kwatakwamo n'indege z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande twahise tugwa ku yandi makuru aremereye cyane yatangajwe ku buryo burimo andi makuru akomeye. Ati isa 4 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025, Minembwe hakomejwe ubwicanyi buri gukorwa na guverinoma ya Kisekedi binyuze ku kwifashisha igisirikare cya leta FRDC. Muri zone ya gatatu y'imirwano abarimo kuyigenzurirwamo mu gisirikare cya Kongo nibo bari kugaba ibitero byo kubabaza Minembwe bakoresheje drone. Ibi bibaye kandi kuva kwa gatanu nta mirwano cyangwa se ibindi bintu byari bihari bituruka kuri FRDC, bigenanye nuko abarwanyi batwirwaneho babirukankanye bikomeye. Iyi drone imaze kubombarda bikomeye cyane imidugudu yo kwa Buhimba na Nyarukoja. Amakuru ingenzi yanatwerekaga ko santere ya Minembwe yongeye nayo kuzenguruka ni drone mu mugambi wo gushaka abo iyi drone yarasaho ibisasu. Ibibazo bibiri abantu bakomeje kwibaza ati kuki Minembwe ikomeje kwatakwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ati ese Minembwe ifite akahe gaciro ka gisirikare cyangwa hari indi mpamvu ituma guverinoma y'Kinshasa komejeho ibeni bibitero biremere cyane, cyangwa ni intego yo kwica no gutsemba abaturage b'abanyamurenge? Ibi ni ibibazo biri kwibazwa cyane. Kindi kibazo cya kabiri ati amahanga arihe? Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, kuki iyo ari twe batagira icyo bavuga? Kuki itangazamakuru n'abayobozi ba Kivu bose bicecekera? Bwana Karim Khan, umushinjacyaha wa ICC uri Kinshasa, niba ushaka bakoze ibyaha bari hafi yawe. Mwebwe muri guverinoma mukomeze mushaka intwaro, ariko ntituzapfa twese. Hazagira bacika intege kandi tuzaganira ku byabaye, kubera ko umunsi n'isaha turahari. Aya ni amagambo ari gutangazwa n'abari gukurikiranira hafi ibiri kubera Minembwe. Birasa naho buri kimwe cyose cyatangiye gutuma abantu batekereza ibintu byinshi cyane kandi bikomeye cyane.
nka Iwacu Today, Iwacu Rwanda cyangwa se n'ahandi dukorera, twagerageje gutera icyumvirizo kubiri kubera muri Minembwe maze twinjiza aba undercover aho ibintu biri kubera. Amakuru agira ati byakomeje kuvugwa ko ari drone, niko kuri drone zaje zirazenguruka, ariko kajugujugu nizo zari ziri gutangira kubombarda mu bice bitandukanye, ariko kubera ko zazaga abaturage bakitegura bagatangira kwisha ndetse no gutatanya, bagatinya gukomeza kurekuza ibidafite icyo biraza kubagezaho. Amakuru ingenzi avuga ko biragaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kwihimura, ariko kwihimura kubo barusha imbaraga kuko babona ko badashobora gukomeza guhangana n'intare za Sanambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa utekereje ibintu biri kubera muri Minembwe, ushobora gutekereza ko uburakari bwa bamwe mu ofisiye bamaze iminsi bicwa n'abasore bo mu mutwe twirwaneho aribwo burakari bwaba buri kuzamura uyu mujinya ukomeye cyane. Amakuru y'aba undercover bacu yagiraga ati ubimirwa nikomeye iri kubera muri Mikenke mu birometero 30 uvuye Minembwe, bigenanye naho abasore batwirwaneho bageze. Birasa nkaho ibyo bagerageje gukora byose byafasha ubusa, kubera ko ibyo bakoze yaba uburyo bwo kwataka muri centre ya Minembwe hafi y'ikibuga cy'indege ntacyo byafashe, kuko babizi neza ko hatangiye gufatwa ingamba rwagati mu basivile. Biravugwa ko ibigenanye na telefone byatanzweho gasopo na General de Brigade Semata Masharire uyobora twirwaneho kugira ngo base n'abagabanya icyerekezo gishobora kugenderwaho na target zizi drone ziri gukomeza kuzenguruka hejuru ya Minembwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho bivuga. Gusa nubwo bikomeza kuvuga ko ari drone ziri kuva Kisangani mu birometero 100 zikaza kubombarda muri zone ya Minembwe, amakuru ahari y'ukuri nuko hari gukinwa uburyo bw'amayeri kugira ngo umwanzi akomeze kugira ko batamumenye, ariko izi drone ziri kuva ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Gusa hari n'amakuru twagezeho avuga ko hari ibitero byari byasubijwe inyuma mu masaha y'urukerera, byari bivuye mu byerekezo 8 birimo abapfumu n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko abasore batwirwanaho bagakora ibitendo bidasanzwe bagasubira inyuma ndetse benshi muri bo bakicwa. Ibi bigasa nka hari ibyo biri guteza kuba umutekano utifashe neza muri Minembwe, kubera ko leta ishaka kwihorera ndetse n'umugambi wayo imaranye igihe nk'uko amakuru ingenzi avuga ko mu myaka 8 abatuye muri Minembwe b'abanyamurenge bakomeje kugirirwa nabi nk'uko amakuru ingenzi atugera bivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande reka mbingize muri Uvira. Uvira irasa nkaho ibintu bitangira kuba bibi isegonda kurindi, bigenanye nuko intare za Sarambwe zisa n'izifite ingufu cyane kugeza muri Kamanyora, ahandi akaba ari uburyo bwo gukora ama-unité yo kugira ngo barusheho guca intege ibitero by'umwanzi bishobora kwataka ibice by'ingenzi bigenzurwa n'ama 23 intare za Sarambwe. Amakuru agira ati Uvira byatogose kubera Afrika y'Epfo yahinjije ibimodoka by'intambara bya burende. Ubwoba ni bwose mu basivile, cyane cyane abafite aho bahuriye no kuvuga ikinyarwanda cyangwa abanyarwanda, biri kuvuga ko baheze mu mazu. Ndetse kandi amakuru ingenzi avuga ko ugutahukana abasirikare n'abapolisi bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi ariko bakaza mu isura y'abakongomani kandi harimo abarundi, ari nako n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari kwinjira muri Uvira. Bisa n'imbaraga zikomeye cyane ziri gushyirwa muri Uvira kugira ngo itigarurirwa n'intare za Sarambwe. Amakuru ingenzi atugeraho aravuga ko ubushobozi bw'igisirikare cya Afrika y'Epfo kuba bukomeje kwinjira muri Uvira hari indi migambi yagutse kandi ikomeye cyane iri gutekerezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Pretoria ndetse na Gitega kwa General Neva. Amakuru ingenzi atugeraho agashimangira ko uko byagenda kose bishoboka ko hari intambara iri imbere kandi iremereye cyane. Uwaduhaye amakuru yagize ati ntabwo tuzi aho intare za Sarambwe ziri, ariko abafite ubushobozi bwo kuzitugerezaho ubutumwa nibumve ko muri
Uvira dufite ubwoba bw'ibishobora kuba isegonda ryo ryose. Umwanzi afite imigambi itari myiza kuri twebwe, ubugizi bwa nabi, inzu imwe ku yindi irinjirwamo n'abawazarendo bagambira ikibi. Birasa nkaho ibyo bari guteganya gukora ari bibi cyane mu masaha yo kumanwa, nibura mu masaha y'ijoro nabo barabizi neza ibyo bari guhura nabyo, ariko ku manwa barimo baraduhemukira cyane. Aya ni amakuru y'indani muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu bikomeje gutogota bigendanye n'uko igisirikare cya Afurika y'Epfo icy'u Burundi na FRDC basa n'abatangiye kongera kwiyegeranyiriza muri Uvira. Amwe mu makuru y'ingenzi kandi ava Ikaremi ndetse na Moba aravuga ko bishoboka kuba abasirikare ba leta bari barahunze urugamba nabo bashobora kongera guturukayo bakagaruka muri Uvira, nk'uko amakuru y'ingenzi atugera akomeza kubivuga. Ariko kandi dusoza reka mbingize muri Masisi kuri teritwari murahazi cyane, aho ngaho humvikanye urusaku rw'ibiturika, bikavugwa ko FDLR iri kwataka mu baturage, bikavugwa ko ubu abaturage bari gutabaza intare za Sarambwe ngo zibatabare kuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Abasesenguzi n'abakurikirana bakavuga ko iki ari ikintu intare za Sarambwe zigomba kwitondera kugira ngo zitekanishe n'ibice by'icyaro, nta gukomeza gutekanisha ibice by'imijyi nka Goma ndetse na Bukavu gusa. Ati ibice by'icyaro nabyo bigenzurwa ma 23 intare za Sarambwe nabyo ni ngombwa ko bitangira gushyirwamo ingufu mu rwego rwo guca ubugome buri gukorwa n'inyeshyamba zo mitwe y'iterabwoba nka FDLR n'indi mitwe itandukanye. Ni byinshi cyane bikomeye, byose biri ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbabwira nga santene sana. Iyi ni Iwacu Today. Ntabwo byari bisanzwe, ariko birangiye ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo byongeye guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mureke gato mbinjize ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane mu gihe cy'isaha imwe irenga gato, nk'uko imboni z'ibitangazamakuru bikomeye cyane zikomeje kubitangaza. Mwabyumvise ko twinjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri Kivu y'Amajyepfo gato mbere ko mbinjiza kuri iyo mirongo y'imbere y'urugamba mu bitendo bibyutse bikorwa muri Uvira, reka mbabwire ko muri Warikare ubu tuvugana igisa n'urusaku rw'ibiturika gikomeje guceceka, ariko bikavugwa ko hari ibitero bya hato na hato birimo birakorwa n'ingabo za leta ya Kongo FRDC mu rwego rwo kugira ngo bashotore intare za Sarambwe zitarahabwa amabwiriza yo hejuru na ba commanders yuko ibintu bigomba kuba kugira ngo hafatwe umujyi wa Pinga muri teritwari ya Warikare. Amwe makuru y'ingenzi ava muri iki cyerekezo mu gace ka Mpeta agira ati nta kibazo, ibi ni ibitero byo kugira ngo batunyeganyeze barebe impumeko yacu, ariko turabizi neza ko abashushanya ikarita y'ibikorwa byacu ko bigomba gukorwa kimwe ku kindi, ntambwe imwe ku yindi, bo baracyakomeje kandi bari indani mu birindiro by'umwanzi. Nta kibazo dufite kuko ubushotoranyi bw'umwanzi ku bitero shuma bya hato na hato atugabaho, mu gihe twabisubiza dushobora kwica imigambi y'abari gushushanya ikarita bari mu birindiro by'umwanzi ndani. Tugomba kwakira ubushotoranyi bw'umwanzi kandi n'uburyo bwo kumwereka ko afite imbaraga no kwishima kuri we, bigatuma tumenya andi mabanga y'ibyagambiriye bibi kuri twe ndetse n'imipango yindi afite, kubera akazi ko plan A yo yamaze kwitsindwa, ahubwo ari gushaka plan B. Iyo nayo niyo turi guhiga kugira ngo tuzamukurikizeho twinjira muri teritwari ya Warikare mu buryo bwuzuye n'imbaraga zidasanzwe kandi zidasubizwa inyuma. Ari amakuru yaturutse muri bamwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntare za Sarambwe. Andi makuru kandi twakuye indani mu ntare za Sarambwe agira ati iki ni igihe cy'ubushobozi bwo gutekereza kongera umubare w'abagomba kwiyongera muri force zacu mu gihe turi kwagura ingano y'ibice tugenzura. Nibyo koko turifuza gushyira mu bikorwa kubohora abaturage b'Abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bw'abaruba, ariko ikibazo gikomeye cyane uyu munsi ni umubare w'ingano y'abasirikare, kubera ko mu gihe hatabaho ugutekanisha ibice tumaze igihe tubohoye mu buryo bwuzuye ngo dukure mu nzira abakwiye kuvanwa mu nzira, ntabwo twakomeza kwigira imbere, kubera ko twaba turi gushyira mu kaga ibice twamaze kubohora mu gihe tutaba twizeye umubare w'abasirikare dufite. Aya ni amakuru ava indani
mu ntare za Sarambwe. Ibi birahura n'umubare munini biri kuvugwa kukomeje gukusanywa n'ishyaka UDPS rya Kisekedi rigamije ko nibura abasirikare bashya bagera ku 520 barenga 1/2 cya miliyoni bagomba gutozwa ngo berekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mezi 3 ari imbere. Ibigaragaza ko abasirikare b'intare za Sarambwe batarenga 40,000 ugendeye ku kuba bakomeje no kubona abemeye kubiyungaho, abafashwe matekwa, abashya bari kwinjira mu gisirikare cy'intare za Sarambwe. Birasa nkaho ari no kugenza gake kugira ngo badakomeza kwagura ubutaka bagomba kugenzura, ariko ibibazo by'umutekano muke byo bikazakomeza kubaho. Ibi reka tubihere ku itangazo rimaze gushyirwa hanze mu kanya gato gashize n'intare za Sarambwe. Ati kugira ngo dushobore kurushaho gukomeza umutekano mu mibereho ya Goma na Bukavu mu gihe imbunda zikomeje gukwirakwizwa mu baturage, harimo n'izifitwe n'abana, kandi umutekano ukaba utaragerwaho, birakenewe cyane ko habaho gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo turinde abaturage bacu. Turasubiramo uguhamagara kwacu ku bantu bose bafite imbunda kuzitanga bakazishyikiriza aho byemejwe ko zigomba gushyirwa, kandi dusaba abasirikare ba leta ya Kongo FARDC batsinzwe ndetse n'abawazarendo bakihishe kwigaragaza byihuse ku ngabo z'intare za Sarambwe gukomeza kugira umutekano mu mujyi twafashe ni kimwe mu byihutirwa, dore ko dufatanyije kugira ngo tugire ahazaza heza kandi hatuje. Goma, Bukavu, umutekano, amahoro. Aya ni amagambo ari mu itangazo ry'intare za Sarambwe zimaze gushyira hanze, ibigaragaza ko hari ukubanza gutekanisha ibice biri mu biganza by'intare za Sarambwe aho kwihutira gukomeza kubohoza ibindi bice. Nubwo byoroshye, ariko bikazakomeza cyane ikibazo mu gihe hatabaho ugutsinsura imitwe yose yabiri mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Ari nayo mpamvu mu mujyi wa Goma hakomeza kumvikana urusaku rw'amasasu rwa hato na hato, kubera ko hari aba FARDC na wazarendo bakihishe bakomeza gukora ibikorwa by'ubwambuzi. Bikavugwa ko ubu ngubu muri Bukavu hari gukorwa operation ziremereye cyane zo gukubura ndetse no kuvumbura abihishe bafite intwaro. Bikavuga ko ari kuvumburwamo n'ingabo z'u Burundi. Andi makuru ingenzi kandi akomeye cyane mbere ko twinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Uvira, na makuru yatugezeho avuye mu bitangazamakuru byakoze inkuru z'ubucukumbuzi bwimbitse mu gihe cy'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Multiple launch rocket system launchers zigera kuri 18, ibi ni ibimodoka birasira rimwe bisasu byinshi mu masegonda make, biri mu biganza by'intare za Sarambwe. Ndashaka kugira ngo tugaruke ku bushobozi uyu munsi intare za Sarambwe zifite nyuma yo gufata imijyi ikomeye ndetse hagasangwamo n'ububiko bw'intwaro ziremereye cyane. Biravuga ko intare za Sarambwe zafashe anti-aircraft missile system. Izi ni misile zo guhanura indege zari mu maboxi yuzuye menshi, bikavuga ko harimo ibisasa miliyoni. Biravuga ko hari kontineri zirenga 100 muri Goma zigambiriye ibitero biremereye cyane kuri M23 cyangwa se intare za Sarambwe n'u Rwanda. Bivugwa ko M23 cyangwa intare za Sarambwe zafashe drone z'abashinwa SG4, drone za kamikazi nyinshi. Izo zose mbabwira ziri mu biganza by'intare za Sarambwe, ibikubwira ubushobozi uyu munsi tamajoro y'igisirikare cy'intare za Sarambwe gifite ku kugira ngo kibone intsinzi. Birasa nkaho ibi ari bigaragaza ko intare za Sarambwe zifite ubushobozi, ahubwo zikeneye vuba bidatinze igisa n'ingufu zihambaye kugira ngo urugamba rwerekeze mu bice bashaka kwerekezamo, ariko banje gutekanisha ibice bamaze kubohoza. Perezida w'u Burundi Birasandaye yishimiye General Neva. Ubu tuvugana biravugwa ko ari kureba na Yingwe n'abagenerali mu ngabo ze bapfa kuba yarohereje abasirikare kurwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabagaragaza
ibimenyetso byo kuba agiye kurimbura igihugu cyabo bigenanye nuko babona ko mu gihe intare zasarambwe koko zafata Uvira igihugu cyabo cyaba gishyizwe mu buroko, kubera ko nta buhahirane bushoboka ku Burundi bigendanye n'ukwikanyiza kwe ndetse no kurema amakimbirane kubera gushukwa no gushyira imbere inyungu ze bigenanye no kwemera kwishyurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse akaba ari kwemera gukomeza gushukwa na Afurika y'Epfo ya Cyril Ramaphosa ngo akomeze intambara, kandi bigaragara ko ibyo bihugu biri kumushuka bitazagirwaho ingaruka z'ako kanya ku benegihugu babyo mu gihe intambara yatsindwa Uburundi bugahita bujya mu kaziga kabwo nyine. Amakuru y'ingenzi agira ati batayo 19 mu gisirikare cy'u Burundi nizo zoherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zirimo abasirikare barenga hagati 12,000. Nibura muri Kivu y'Amajyaruguru Burundi bwapfushije abasirikare benshi bakaba mu mabata ya 3 barimo n'abofisiye bakuru, aho amazina yabo yagiye hanze: Major Evariste Ndayizeye, Major Ernest Gashirahamwe, Major Ornene Sifori Ndayiragije, Major Pascal Ngendakumana, Major Adrien Sindayihebura. Bivugwa ko bamwe mu bajenerali bavuze ko icyo ari igihe cyo kugira ngo hakinwe andi makarita